Hallo mga kahigalaan, mga pamilya sa nagkalain-lain nga lugar. Maayong buntag, maayong udtog, maayong gabi ninyong tanan. Kanina usab si Hobinsya nga Bisaya kaayo. Adlaw na usab karon nga Domingo. Humana ang misa o nindot kaayo ang ebanghelyo karon. Nga akong natun-an. Bahin sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo sa Ginoo. Magbasa kita sa balaan nga basahon training sa atong pagtuo. Magbasa kita sa Bible para atong mabaw-an unsa ang iyahang ebanghelyo, ang iyahang mga pulong. Unsaon nato pagkat-on ug unsaon nato pag-usab ang atong Kristohanon nga panginabuhi adlaw-adlaw. Kay kung wala atong pagtuo sa Dios, di ta satisfied sa atong kinabuhi. Problematic, masulubon, ug uban pa. Pero kung naa kay pagtuo sa atong Ginoong Dios, naa ka pirmi koan kalinaw, kalipay, mga grasya og may panglawas kasi uban kanato. Na nga kita magbasa kita sa iyahang o sa Bible. Ako nining simbahan ni Hesukristo sa mga santos o lahing mga adlaw. Ug daghan kay kong nakatunan, daghan kayong kausaban akong kinabuhi. Og diha ko nako matun ang akong pagtuo, akong gugma og kung naatay pagtuo, natay unsay pagtawag ana, natay pailob kay mahadlok naman ta, kay kahibaw naman ta nga ang Ginoo di ay naa siya, mahadlokon ta niya, mabuntog nato si Satanas. Kay nga atong pagkamasukanon kang Satanas magud na mao na nga kung masuko ta, manawag kita niya. Kay mausap ko kung mag-init ang akong ulo, makaingon ko, akong awayon si Satanas, pahawa sa ngalan ni Hesukristo. Unya dayon mabugnaw nako mana nga si Satanas mabuntog nato kung motawag ta sa Ginoong Dios. Kay siya ra ang makabuntog niya. Kay gamiton ta na niya permi. Og mao ni akong i-share ninyo nga magbasa ta kanoy sa Bible og naasay di lang kay Bible ang amo ang gigamit, kundi asa milain nga balaan nga sagrado nga basahon nga laing tugon ni Hesukristo. O kani siya ako lang ipasabot kay basin lainon yo kan kaning basahon nga Mormons. Kani si Mormon is usa ka propeta sa Dios nga nagsulat anihang balaan nga sagrado nga basahon.
Oo. Di lang makita kay akong gikabiran, pero mao ni siya usasad ni nga laing tugo ni Hesukristo. Di lang kay ang Bible nga ah, ato usab nga mabasa, duha ni nga among gigamit. Kani siya nga tawag ani. Kadali lang, mga higala. Ako ipakita ninyo. Ako ipakita ninyo ang ako ang uban nga sagrado nga basahon. Nagamit sad mi og Bible og mausab ni ang kani siyang Book of Mormons nga sinulat ni Propeta Mormon, usa sa mga alagad sa Dios nga siya ang gipasulat ani sa iyang uban pa nga lain nga tugon. Mao ni mga higala. O karon mga higala, nasad ko'y lain pakita ninyo adto nasad ko sa likod sa among balay kay nasad ko'y pangutluon nga mga bulak nga wala gipananom. Kining mga tanuma iyahan ni sa Ginoo kay wa gyud ni siya gitanom. Iyaha gyud ni nga ang mga butang, ang mga halaman ug ang mga kahoy, iyaha man gyud ni, wa man gyud ti man gyud ta ani gihatag lang ni nato pero di kita ang tag-iya, gitagaan lang ta niya para sa atong kinahanglanon o sa atong inspirasyon o sa atong mga malipayon ta. Kangihan ta ng mga butang makalipay, ba? No? So, ubani ko ninyo adto na sad ko sa likod, magdala na sad ko flower base para akong butangan sa akong kinutlo. Tana, kuyuga ko ninyo. Adto na sad ko silong. Naot ko sa hagdanan. Para ipakita na sad nako ninyo ang mga tanom. Kani siya mga tanom mahapon mupiyong matulog. Pagkabuntag sayo napiyong na sad gani ang uban napiyong na basta walay init. Pero ipakita nako ninyo. Ipakita nako ninyo ha. Apa wala mamiyong. Kung nasa ipakita ninyo ha. Kani likod sa among garahe. Kani daghan na sad o daghan na sad siya. O daghan na sad. Pero di pagkabuntag sayo ani niya mudaghan gyud ni siya. Mamukha dayang mga bulak. O tan-awa, di ba daghan kaayo? Tan-awa. Daghan kaayo. Mga higala. Wala gyud ni siya gipananom. Mitubo ra ni siya. Tan-awa. Daghan kayo na nopo. O karon mangutlo na sad ko. Ubanay ko ninyo. Tara.
Diba daghan no? Nako din helikot sa garahe kay kanang medyo init na siya. Nindot kayo ang weather karon. Blessing kaayo. Last Sunday pwede na kuan nindot kay ang weather last Sunday gyapon. Nya. Blessing jud kaayo. Na nga tanawa daghan. Diba no? Daghan ako nakutlo. Daghan ako nakutlo. Diba nindot siya? Dalawan niya mga higala. Ito yung daghan na. Diba daghan? Nandot kay siya. So karon daghan akong nakutlo. Diba nindot siya? Tanawa mga higala. Ako na sa naibutang sa akong flower base. Indayan-dayan na sa ninako sa mohong lamisa. Diba? Tanaw mga higala. Diba? Nindot siya. Kibotang na nin ako sa flower base. So, karon sakan ako sa taas. Kay, dayan-dayan ako ni sa lamisa. Diba? Nindot siya. Mga higala. Please comment o i-share. So, ato na ko sa taas. Usakan ako, kay daghan ako kinutlo. Nanani sa flower base. Diba? Diba, nindot siya. So, mga higala. Kaning pula ka, ako na sadning. Nako ibunyag ani. Ang pangalan ani. Nga mga bulaka, kay yelo kaayo. Sanag kay siya. Murag adlaw. So, pangalanan ako ni siya og sunshine. Kay nindot kay siya og color yellow kaayo, murag yun og kanang adlaw nga nagkuan ba basidlakon nga adlaw. Pero kani siya kung mahapon matulog ni siya murag yun og adlaw ba, musalo musubang pagkabuntag. Kani sad siya matulog sa ni siya ni ka hapon niya pagkabuntag dayon manguan ni siya mamukhad. Nindot kay ang pagkabukhad. Karon mga hapon naman ron, hapon naman dire sa Germany. Hapit na sad siya mo tulog. So mga higala, mao na lang ni, please comment. Mao ni si Hobinsya nga Bisaya kaayo hangtod sunod.